Anne son sütü Peygamberimiz, Peygamberlerin sayyidi sarvar olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın salamı, Allah'ın rahmatı, berekesi olsun. Allah subhanahu wa ta'ala şu Ramazan ayının ahiri olan ay günümüzdü, bayram günümüzdü, Müslümanların bayramını barlığımıza kutu berekeli kılıp Allah subhanahu wa ta'ala şu ay günleri kılıngan ehsan dualarımızı Kuday Teala Jalbozdan kabul kılgan olsun. Emi ay günü atkarılıuçu köpdөгөн жакшы амалдар бар. Ay günü kılsa жакшы болгон өтө көптөгөн жакшы сооптуу амалдар бар. Аларды эми ушул ay günü кылынчу болгон амалдарды bir четинен баштап кечине bir убактыбыздын жетишинче түшүндүрүп кичине bir жеткизгенге аракет кылайлы. Эң биринчи ушул ay günü эң bir жакшы болгон, эң bir сооптуу болгон, эң bir insandын дүнүйөсүнө дагы, акыретине дагы пайдалуу боло турган амалдардын бирөөсүн айтып өтөлү. Биринчи ал силатур рахм, тууганчылык мамилени улаш. Эгер инсан Пайгамбар алейхисаламдын хадистеринде келет, мисалы Кадыр кечесинде кылынган дуалар кабыл болот дейт. Же болбосо ай күнү кылынган дуалар кабыл болот дейт. Же болбосо башка bir дуа кабыл боло турган мезгилдеги кылынган бүт барлык дуалар кабыл болот дейт. Илла бирок 3 insandын дуасы кабыл болбойт деген риваяттар көп келет. Алардын бирөөсү ушундай bir тууганчылык мамилени үзүп, бири-бири менен араздашкан, бири-бири менен капылдашкан, бири-бирине алтын салган, бири-бирине тескери караган туугандар же ошондой bir жора жолдоштор дейт. Ошондой bir жора жолдоштор болбостугу үчүн, ушундай bir улуг күндөрдө дуаларыбыздын кабыл болуштугу үчүн сиз менен биз эң биринчи очеретте эмне ушул ай күндөрү дуаларыбыз кабыл болсун үчүн ушул Рамазан айы ичиндеги кылып аткан эхсан садакаттарыбыз, Рамазан айы ичиндеги тутуп аткан орозолорубуздун кабыл болуштугу үчүн сиз менен биз эгер туугандар менен аралыгыбыз жакшы эмес болгон болсо, капалашып калган болсо, анда алар менен болгон мамилени эң биринчи очеретте оңдошубуз, түзөшүбүз керек. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir Arabi, bir toğluk Arap geldi dagın Peygamber aleyhisselam'dır ulozunun, atının cügönünün karmat durup, cevabısı noktasından karmatı dagın kiyin aytı. Ya Resulallah, akbirni bima yakrubuni minel cenne ve yubaiduni aninna. Ya Resulallah, mağa meni beyişke jetelep, beyişke jakындata turgan, jana meni tozoktan uzaktata turgan amaldı mağa aytып бериңиz деп Peygamber aleyhisselam'dan suraştı. Oşon mezgilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "En ta'budallaha ta'ala ve la tushrik bihi şey'en ve tuqima'as salata ve tu'tiyaz zaka ve tasilar rahm." Seni beyişke jeteley turgan, jana seni tozoktan uzaktata turgan amal uşul emne Allah subhanahu wa ta'alaga sen ibadat kılın, Allah Ta'alaga eş nerse şerik koşpo. Bu birinci nerse. İnsandı beyişke jetelep, beyişke jakındatуучу, jana insandı tozoktan uzaktatуучу amaldардын birincisi Allah'a kalыс şirk koşposton, Allah'a kalыс ibadat kılуу dedi. Andan kийинки insandı beyişke jeteley turgan amal tuqimас sala, күнүнө сага farz kılıngan 5 vakit namazыңды окуу. Andan kийин wa tu'tiyaz zaka, eger saga malından dünyöңдө зекет важип боло турган болсо, ошол зекетиңди берүү. Андан кийинки эле инсанды бейишке жетелеп, тозоктон узатуучу амал тасилур рахим, тууганчылык мамилени улоо. Туугандар менен карым-катнашты бекем кылуу, бул дагы сени инсанды бейишке жетелеп, инсанды тозоктон узактатуучу амал деди Пейгамбер алейхисалам. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من حسنة أعجل ثوابا من صلة الرحم، وما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. Bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayttılar: "Ma min hasana a'jalu thawaban min silatir rahm." Hiçbir жақшылық жоқ дейді. Soğuğu dünyada ile adamga көрүнө турган, анын жақшылык, анын пайдасы ахиретке чейин эмес, ахиретте эмес,
balkim dunyoda эле уже анын пайдасын көрө баштay турган эч бир амал жок. Сырайы рахымдан дагы жакшыраак болгон. Сырайы рахым тууганчылык мамилени улуу дейт. О дегени инсанга эң тез ахиретке жетпестен бул дүнүйөдө эле уже пайдасынын мөмөсүн бере турган амалдардын бирөөсү экен туугандар менен карым катнашты бекем кылуу. Туугандар менен карым катнашка дайым болуу деди. وما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. Жана бирарда күнөө жок. Ал күнөөнү кылган инсанга ол акыреттеги албетте жазасы бар. Акыретте анын азабы бар. Бирок акыретке калбастан бул дүнүйөдө дагы кошо жазасын тарта турган эки амал бар. Эң тез жазасын тарта турган. Алардын биринчиси зулум болсо, экинчиси тууганчылык мамилени үзүп коюш. Туугандар менен болгон карым катнашты, туугандар менен болгон мамилени үзүп коюу, бул инсанды акыреттеги азаптан дагы, бул дүйнөдө дагы акыретке жетпестен уже зыяны тие баштайт дейт инсанга. Башка бир хадис, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. Bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып атат, taqdırды qaytarбайт дейт. O degende albatta bilemiz, har bir insandын taqdırı жазылып бүткөн. Ошол taqdırды эч нерсе кайтара албайт. Taqdırды кайтарган болсо дагы туугандар менен болгон мамилени улаштырып, бул инсандын тагдырын да өзгөртүүчү нерсе. İnsanlar менен карым катнашты бекем кылуу, бул инсандын тагдырын өзгөртүүчү, жана ошондой эле дуа кылуу дагы инсандын тагдырын өзгөртүүчү нерсе. Ошондой эле инсандын ошол туугандар менен болгон мамилени улоо, инсандын тагдырын өзгөртүү эле койбостон, балким эмне кылат? Балким анын өмүрүнү дагы узартат дейт. Анын өмүрүн дагы узарышка себеп болот. Ошону менен кошо анын рызкысынын берекелүү болушуна дагы себеп болот. Инсан бир күнөө кыла турган болсо, ал күнөө себептен рызкысынан куржала калат. Рызкысынан жок дегенде берекетинен куржала калат. وَعَلَمْ بِأَنَّ فِي صِلَةِ الرَّحْمِ 10 خِصَالٍ الْمَحْمُودُ أَوَّلُهَا أَنَّ فِيهَا رِضَا اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِصِلَةِ الرَّحْمِ. Eğer insan tuğanlar menen болгон карым катнашты бекем кылса, эгер инсан туғандар менен бекем карым катнашта болуп, туғандар менен мамиледе бекем боло турган болсо, ал инсанга бериле турган 10 жакшылык бар деди. Кайра айтабыз? Эгер инсан туғандар менен болгон мамилени бекем кылып, туғандар менен болгон карым катнашты бекем кыла турган болсо, ал инсанга бериле турган 10 жакшылык бар. Алардын эң биринчиси أن فيها رضا الله تعالى لأنه أمر بصلة الرحم. Эң эле биринчи жакшылыгы, эгер сиз туугандар менен болгон мамилени бекем кылсаңыз, анда ошол туугандар менен болгон мамилеңизде Аллахтын сизге болгон ыраазычылыгы бар деди. Аллах ыраазы болот деди. Эмне үчүн? Себеп туугандар менен болгон мамилеге Кудай Таала буйруган. Туугандар менен жакшы мамиле кылууга сиз менен бизди Аллах субханала таала буйруган экен. Aralarda toturamız da hepsine biraz sırttan girgenler biraz oyunuzu böyle koyacaklar. Boş yerlerde toturamız da arkalarında. وَالثَّانِيَ اِدِّخَالُ السُّرُورُ عَلَيْهِمْ وَقَدْ رُوِيَ فِي الْخَبَرِ اِنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ اِدِّخَالُ السُّرُورُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. İkinci jakşılık, insan eğer tuğancılık mamilege beken bolsa, tuğanlar menen karım katnaştı beken kıla turgan bolsa, al insanga berile turgan ekinci jakşılıkta aytıldı, musulmandardın жүрөгүнө кубаныч тартуу болду. Албетте Пайгамбар алейхиссалам хадистерде айтты, Afdolul amel, amaldardın en жақшысы musulmandarga болгон курсанчылыкты пайда кылуу. Musulmandардын жүрөгүнө кубанычты пайда кылуу эң бир жакшы амалдардан болуп эсептелет. Ал эми үчүнчү жакшылык. Inna fiha farhul malaika li'annahum yafrahuna bi silatir rahm. Üçüncü nerse albatta tuğançılık mamileni uloodu.
tuğançılık mamileni kim bekemdey turgan bolsa, al insanda periştelerden dağın kuvanışı var dedi. Perişteler dağın sizdin tuğanlar menen bolgan karın katlaşınızdan perişteler dağın kuvana degen. Perişteler dağın suyuna degen. Dördüncüsü anna fiha husnus sana'i minel muslimin aleyhi. Jana şonda ile dördüncü jakşılık, eğer siz tuğançılık mamilege beken bolsanız, anda musulmanlar siz jönüңüzde sizin arkanızdan jakşı sözler aytışat. Musulmanların tiline siz jönüңüzde jakşı sözler, erken ölgönüңüzden keyin dagı bu uşunday tuğanı menen akası menen arazdaşıp kettiler, akası menen ejesi menen batışma dele demesden, balkim musulmanların tiline sizin arkanızdan jakşı sözler kalat dedi. Bul dagı albatta musulmanların oğuzunda sizge bolgon jakşı sözler boluşu, bu siz üçün çoğun bir jakşılıklardan bir özü. Vel hamis anna fiha iddiharul gammi ala iblis aleyhi lana. Alemi beşinci jakşılık, eğer siz tuğanlar menen bolgon mamileni beken kılsanız, tuğanlar menen jakşı karı katnaşta bolsanız, anda bileriz Kuday'ın düşmanı olgan şeytan aleyhi lana var. Oşo Kuday'ın düşmanı olgan şeytan aleyhi lanaga uşunday bir gam kaygını payda kılar dedi. Sebep şeytan aleyhi lananın en bir musulmanların arasında kılgan en bir jaman amallardan birisi, oşo musulmanların ortasında, bir tuğanların ortasında amaslaşını payda kıldı. Eğer siz mamileniz çok iyi olsa, ananız menen mamileniz zınk olsa, ökanız menen bolgan mamileniz jakşı olsa, anda albatta oşo şeytan aleyhi lana sizde oylop gam kaygıga düşer. Vesadis ziyadatun fil umur. Alemi oşul insanın tuğanlar menen bolgon karın katnaşından berilүүчү jakşılıklardan altıncısı ziyadatun fil umur, anın ömrünün ziyada, ömrünün köpeyişine, berekeli boluşuna sebep bolot. Bayağı hadiste ayttık sözümüzün başında, insan tuğanlar menen bolgon karın katnaşты beken kılsa, anda al insanın ömrünün uzun boluşuna sebep olup dep başında da ayttık. Andan keyinki 7. jakşılık barakatun fil rizq. Anın rızkısı kenen, rızkısı berekeli bolat. Ve tamin sururul amwal li'annal aba vel ajdad yasurruna bi silatir rahim vel qaraba. Alemi eğer siz tuğanlar menen bolgon mamileni jakşı kılsanız, anda oşo sizdin mamilenizden ölüktörдүн dagı, kabırdağı ölüktörдүн dagı kursançılıkı var dedi. Kabırdağı ateneniz dagı, kabırda jatkanda sizdi oylogондо, sizdin amallarınız ağa, atanızga, apanızga жеткизилген учурda эмне кылат экен? Кубанат экен. Ушул балам bir tuğandarım menen jakşı bolот. Ушул балам менин bir tuğandarım menen jakşı bolот деп, ошол ölüktөр dagы чырылдабастан эмне кылат экен? Кубанып турат экен. Sizdin tuğanlar menen bolgon mamilеңиздин жакшылыгына. Oşun üçün biz tuğanlar menen bolgon mamileni jakşı kıla turgan bolsok, kabırdağı atenemizdin dagı bizge bolgon kubanычы bizden razı boluşu var. Albatta bizde atalarımızda, çoğ atalarımızda söz var. Atenengdin arbayı senden razı bolsun dep koyat da. Maksat emne? Oşunday bir jakşılıklardı kılıp, oşunday bir soğuk amallardı kılıp, senin amalların atenenge körgözülgөн mezgilde senin arkandan çırıldabastan, balkim kabırda jatkanda dagı senden razı bolup, senden bir çıraylı bir kuangan amalda jatsın degen manide turat.